Kasi nono ilitum duar bauri long tetapi ilitum panang king hon pika yoni tialang lekum pano na kedo tetapi ilitum long nang humri lo kasi aprang si ke ilitum pan pacinin det po ke lagi kipan lu pan cholo lapen election aru ke lahai urunodoi taho ration card amen pen bai ilong le taho de election commission of india pen si pangdak lo laki athema ruling atum jong si lason ningjeber pulo tangte hala bai po rata tu mangke ludum tulipu lagi lasi lapuson ki paklem long dia je pansi sorkar penta kelas sapen pangdak ponu lapen election ahut komat ni abang puni lapan than si pijot ko pade ho election ahut komat ni abang pujong si tangkapen kinam thekdum long lok pote video record de bribery pulo lata Indian Penal Code long si kitok lo bribery pote poisa pen kinam de bribery whoever one along give a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right today. Kumanya bang pujong si nang like BJP phanle vote jongno ba Congress phanle vote jongno de poisa ponoi population eklong lok pate video record un jana laki kon lake punishment ke whoever commits the offense of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year. Ningkan isian la somni jail do nahi, fine da chitu nahi. De la poisa pen kinam lok ajoksi ilitum birbom don mari itu. De labang oveki itum pen labang so aron bangke pangdak ponglonang de. Jail dam nahi la somni 1 year la pen isi fine da chitu nahi. La pen isi do thulang personation at election pu komat nia bang jongsi nangli men pen nangli vote jok nampo pupo ke damuna hut BJP Congress amuni tunang jok pidet nangli kili hoda bangke nang vote jok eloke ko lason do kok plotangte lata komplain dong lapen kititang atum amen jongsi komane jok det plotangte lata komplain dong lapen cini det plotangte ko ano lake punishment ke whoever commits the offense of undue influence or personation at and elections shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year. Lata ningkan si jail hem kang samdu nangji fine da chituni. Kasi non bangke nema thalo nangli tum anda chini ya lode kiri joy pick section nang tum kilang ke Google dolo ma de section 171B of IPC putoknon short IPC putoknon Google nong rinong nang ter ang ke kopi long ada ketok explanation nang jitu lape non section 171E lake poisa kipi atumo phan ahasti kopi lo ponde ber kek bang jitu lalo te tum lam ngachdan nongta BJP tum ban tum parem dun untu de chedan nun rema aron dap ininje dun dekhe ya ta dekhe pote daga level ma de aron pensi ulitu latum phan chedan dun nakop nasi PCLC tum an bangke aron penil tum an bor ipolona de aron penil tum bor ipolona lapen pen nenga bangke ilitum high vek popusi nilihin pen tamen alitum phan pachini ponlo lapen non election aprang bangke nalitum vote jogje aprang ong epik lo dei apor he nangli somar last fight pusini tumlo ke padu sika che song no PCLC ki lasin nangli tum neke pini PCLC lo meeting dun lo setane ke ini cok ke pwedi kumat ni kamat ha abang pubang pidokok pelotangte nang litum moneng wepen hem arlu nang sumar nang herai sigat pu lahen lo tum kapiri mimi nayalang tawelo lale kapin chong te hak ki beke cia tum si along si tum da chingui dun nang epu ili tum hap pisar pusar pen nang claim aron bangke ili tum abidet pu viedet pu lapen nombor ini CAA Citizenship Amendment Act pudi Bangladeshi pen Hindu Bangladeshi amuni da tumpan dakwan krone itu malong ri kar biang long non nang di pula tumpan Bharat Sarkar tum deng erlo non election arui BJP atum majority next hide do plotang tela tum claim pepo lake lahai long lam simun ang jokku athai de nyane sihata ningji tikang lo Sarkar atum masih bang a dokumen ave pin proman potro alo ave pin pensi bangke nang dodun long nang dodun tami pu Bangladeshi mia atau pan ang mum kiding tempan dakwan tu
laki itu malong de pelang nang ti aji anu lagi lapen latum fan le jong si van det lotang te armudo pipo karbi tum ke 4,50,000 ber bang latum ke crore po mo crore amuni latum jong si ke bang lopote MP kopilo MP ki pahai dunji panta halatum si vote jokpo itum ke kai ta ke begi cekeng pakarum si tum tu nang kopi niane siata pulude orun do ya men pen nang itu nang kei nang dek nang long ri nang sumar tumpang cipa wir dekang ri pusini ani siata lam pan dekang kang ne kalam Sunitpur है ini tu along nang hitong dun DC asan kiam kuno kasi ala puta nang sarve lo ini tu malong nang hitong dun mondor sik mondor ya khei do alam hadi mondor ingle sarve lo forest tarbiang long kuce karbon tarbiang khei tungke dekore ya ke nasor kedai forest repair apa Solomon Teron masih nang sarve pe namasi tarbiang khei do ha kisum keduk lang sona taksi tapi dia dari sini sona hejo pasti alam nang sarve nang lang nasi ali dan tapi bacing pura fan bola sona taksi isu yang ada fan hala tahal yang hing hadi hala tanang kilo center nang khuli lo arong center nang khuli tang telang le hala dagna ga dopen karbia khai dman kaching hon pen sakuri ye hegi pido la bang salama hok ma hok lo pikang lo lagi ni kumu to pikang non kitang lo nang kejon do dia phan penangan ni tu arong alang kita mo ting ti kita kita sar sakuri pikang non bahani ni bato me Sial kita kita lo nasi nilai sisi cacing lai pun sisi mana sumar tumlang sumar komentu ti anda nang libangan nang lihem ke Sunitpur non ke do bang yang di kerja ni tidak lang koi di grup termara kan fokus do nilai tum tang telang li non yong CMP haidat prote karbia kha pham thidung ke claim konjira sonale kachinya kama tha doma ahok lang ikam vegi ini mete lang ikam vegi how dala son tha Sunitpur asing hon son an so dak karbiang long me thang dia khawar thang the ching han pik alang kasi an alang ikam tang telang li hala dak ning kan bag dolo dak sakuri ke claim kan ini ne do alang li hada karbia kai pan chilang ma aso tu hadi kai la tu karbia kai pan chilang re lo positran how la burulen pon Jo pining ke laso kisi pasi kang khan bu bol jo ke hai lo de kang khan ni bu mali le pining ke Asi nono iltum duar bauri long tetapi iltum panang king hon pika joni telang lekin kono na ke dokun kitame iltum nang humri lo asi aprang si ke iltum pan pachinin det po apu ban ke central committee lo vice president lo rajastu alang ni kono Kadom deh, yo ngada yo. Ko don bidulan la po ban ke wotalang solong area president alang li men ke bikom hanse kedam tangan tetapi alang li ke tundiram rong hang pen kidai kecidanon dong bang Kadom deh. Organizing LA organizing secretary LA long organizing